ndagukunda none, ndagukunda ejo, nzagukunda iteka kugeza ku gupfa. Tariki 11 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo natoreye ijambo nkubwira ko ngukunda. Urwo rukundo nirwo nzakomeza kugukunda kugeza iteka ryose. Reka nshime Imana Data Muremyi ugena byose kubw'uyu munsi mwiza w'ibyishimo ituremeye, ndetse kandi nshime wowe my lifeline utuma nseka niyo nta mpamvu, wowe inshuti magara, wowe muvandimwe mufasha muri byose. Nzahora hafi yawe iteka, wishimye useka, cyabuze utameze neza. Nzakubera umwizerwa n'uzishingikirizaho, kandi uzahora wirata ko ndi uwawe iteka. Uri inzozi zanjye zibaye impamo, none ndagukunda cyane. Kristo waduhaye kuba umwe kera kose na mbere y'ubu, tuzamuhoza imbere, ari we rutare n'inkingi y'ubuzima bwacu. Mu rugo rwacu ari abazatugenderera, tuzaba turi umugisha, tuzababera umugisha, kuko turi abanyamugisha Imana yageneye umugisha. Tambuke mwihuse Kujene muhindukire murebane. Yes. Usabe babyeyi basuhuzanye bombi. Acha tuombe wazazi kwa wazazi, msalimiane. Tubasabe musubire mu zicaro zanyu. Basi asante kwa kazi nzuri, mnaweza mrudi kwa nafasi zenu. Nanone usabe pare na marene nabo baje kuramukanya. Acha tumombe best man na best lady pia mtasalimiana. Asante sana. Asanteni. Rero reka tuje gusaba John na tabagiye kudukorera kandu. Basi tutakuja kumomba John. Uyu mushinga duhagaze hano, muradi huyu ambaye tumekujia leo, duhagaze no ambaye tumekujia leo, promotere wa mbere yeye aliyemo kwa mwanzilishi. Uyu mugabo twese twatureba. Sasa ni huyu ambaye tunamtazama hapa. Uyu mugabo abantu bose bahanze amaso. Huyu ndiye sasa ameleta hawa watu. Kubera ari wewe wabitangije. Kwa sababu wewe ndiye umeanza. Tera intambwe ugana Asumpta. Sasa utapiga hatua ukienda kwenye Asumpta kwenye yako. Yes. Yes. Nanone pia Asumpta John amubwiye ijambo. Wakati Asumpta aliambiwa neno, hakunyamaza. Yaravyemeye. Alikubali. Atangira intambwe muri urugendo rwabo. Akaanza hatua kwa msafara huu. Atera intambwe zibiri. Piga hatua moja mbili. Hivyo. Okay. Reka dusabe nanone. John pia. Kuko niwe diwe dukoresha cyane. Sababu wewe sasa naje gute. Piga hatua moja mbili tatu. Asumpta nawe. Asante sana. Ashaka kubyihutisha cyane. Arashaka kubyihutisha cyane. Reka dusabe Asumpta atere izindi zibiri nawe. Apiga hatua mbili Asumpta nawe pia. John igisigaye zitere zose. Good. Sasa zenye mbabaki John ndiye basha kuja kumutwikurura. Hanyuma kumwereka amaterano yose. Utakuja kutoa neti hiyo. Baadaye tuonyeshe kama. Bikore witonze cyane. Yes, pole pole John. Pole pole. Asumpta ukimtazama kukubuze makofi jamani, makofi mengi sana. Mukoma mashi cyane. Makofi mengi sana. Basha kumwereka amateraniro. John. Amen. Hinduka muri ruhande rw'abashumba. Onyesha pia wachungaji John. Numara urebe muri ruhande. Pia wazazi. Woga ruhindukire kandi usubire muri ruhande. Pia utegeuka side hii. Yes. Amen.
nanone umwanya wundi tugiye kugeramo mwiza ili wakati wetu tuendelee vizuri. Reka muhinduke, mtatazama kwa umati wa watu. Tugiye kugeramo undi mwanya mwiza kubahwa. Acha tufike kwa tuje kumva barahira. Wanaenda sasa kula kiapo. Nishaka ndahagarara inyuma yabo. Yeye mchungaji atakuwa hapo karibu. Kandi kirico cyane cyo gutegera. Na hii ndio sana tutaweka ninacho cyazanya abantu bose. Na ndio sababu sisi sote tumekuja. Wabashumba. Yes. Unda wabashumba. Ili wachungaji wote. Ababyeyi. Yes. Ababyeyi. Aba wazazi hawa. Abasore. Vijana hawa. Nico cyabazanye. Ndio sababu mmekuja. Ibindi bose na maseremoni atandukanye. Ingine yote tu ni sherehe. Ariko cy'ingenzi. Lakini ya muhimu. Nuko uko tubarahira. Ni kiapo. Nuko uko barahira. Tunaenda kusikia kiapo. Tutabishiraho umukono. Na mtakuja kuweka sahihi. Hanyuma bashumba kaje kubasabira. Baadaye wachungaji watakuja kuombea. Reka baje gusoma. Acha tuwape sasa kiapo watasoma. Bagenda dusoma. Watasoma. Hanyuma baragenda basubiramo. Yeye mchungaji atasoma na nyinyi mnarudilia. Wape mic paza sauti. Turatangira na John kuko ndibo twavuze muri batangira urugendo. John ndiye mwanzilishi, ndiye ataanza sasa kula kiapo. Ruhumuriza John, ushobora guhamya imbere y'Imana n'imbere, urashobora guhamya imbere y'abantu n'imbere y'Imana yuko ari wowe Ruhumuriza John wamwihitiyemo kwitonda Assumpta kukubera umugore. Yego. Hata kwa Kiswahili tutakuna rudiana nyuma yangu. Rudiana nyuma yangu kwa Kiswahili hata na watu wa John Ruhumuriza, wewe ndio umemchagua Assumpta Witonze kuwa mwanamke wako pekee? Yes. Tugende kuri phrase ya kabiri mugane babavuga. Neno la pili. Ruhumuriza John. John Ruhumuriza, ushobora guhamya imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Unaweza kwitonze Assumpta. Unaweza kukakisha mbele ya Mungu na mbele ya watu ya kwamba Witonze Assumpta uzamukunda ukamukundwa kaza. Utampenda na kumfurahisha mu bihe byose. Kwa wakati wote. Muzago. Kwa mambo magumu na kwa furaha. Yes. Tuje kuri phrase ya iheka ya gatatu. Neno la tatu. Ruhumuriza John. John Ruhumuriza, mu biriho byose, kwa mambo yote, ni iki kizagutandukanya na kwitonza Assumpta? Ni nini kitakutenganisha na Witonze Assumpta? Urupfu cyangwa Kristo agaruka. Ashe kubikomera amashi cyane. Kifo ama kurudi kwa Kristo. Acha tumsikie Assumpta naye. Kwitonda Assumpta. Kwitonda Assumpta. Ushobora guhamya imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Unaweza kuhakikisha mbele za Mungu na mbele za watu ko ari wewe Assumpta, ya kwamba ni wewe Assumpta wamwihitiyemo Ruhumuriza John, ambaye umemchagua Ruhumuriza John kukubera umugabo, kuwa mwanaume wako. Yes. Ongeza sauti. Tuje kuri phrase ya kabiri. Neno la pili. Kwitonda Assumpta. Kwitonda Assumpta. Ushobora guhamya unaweza kwa imbere y'Imana, mbele za watu na mbele za Mungu, yuko Ruhumuriza John, ya kwamba Ruhumuriza John uzamugandukira, utamtii mu bihe byose, kwa mambo wote, muzago, kwa mabaya no makuba, na kwenye nyakati mbaya. Tuje kuchanyuma. Neno lingine. Kwitonza Assumpta. Kwitonda Assumpta, mu biriho byose, kwa mambo yote yaliyoko. Ni iki kizagutandukanya na Ruhumuriza John? Ni nini kitakutenganisha na Ruhumuriza John? Reka tubongera amashi cyane. Makofi mengi sana kwa Mungu. Hanyuma tuge kundi mwanya mwiza wo kwambikana impeta. Basi ni wakati mwingine wa kuvalishana pete. Tuje gusaba basitegurire babe hafi yacu. Yes. Reka tuje gusaba mushumba Mutima. Acha tumwalike ipete. Mchungaji Mukiza atapita mbele kwa kuombea pete. Na hii imetengenezwa na watu. N'urukundo. Lakini nazirisha upendo ufitarohera naho rugarukira, ambao huna mwanzo na mwisho. Simbole y'urukundo. Ni ishara ya upendo. Aje gusaba ubwo rukundo. Utakuja kuomba ili upendo huu uzakomeze rwamakare rw'imikare rwo rwabo. Udumu katika boma lao. Reka aje gusenga. Acha basi tusikie akiomba. Uiteka Mana Data nyir'ijuru. Yego. Dukomeje kugushima Mana Data no kuguhimbaza. Ndio. Turakwereka igipete Mwami. Yego. Ikimenyetso cy'urukundo rukomeye. Yego. Kandi ni ikimenyetso cy'urukundo ruhoraho. Ndio. Reka urukundo ariko ruzuba ku muryango. Yego. Izina ryawe Yesu Kristo.
ndio uhereye none iteka ryose. yego Amen. Amen. reka tuje gusaba John je kwambika John atakuja kumvalisha Assumpta, impeta atamvalisha pete hiyo. amwambika Wakati atakuja kumvalisha, aragaragaza amarangamutima ye yose. yeye atakuja kufanya yale yaliyomo moyoni mwake. Kama ni maneno, niba ari indirimbo, kama ni nyimbo, kile cyose wabitse mutima wawe, kile ambacho umeweka moyoni mwako ndicho utakuja kukifanya, ndicho utakuja kukifanya. Wowe mukundwa, tariki 11 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo natoreye ijambo nkubwira ko ngukunda. Urwo rukundo nirwo nzakomeza kugukunda kugeza iteka ryose. Reka nshime Imana Data Muremyi ugena byose kubw'uyu munsi mwiza w'ibyishimo ituremeye, ndetse kandi nshime wowe my lifeline utuma nseka, niyo nta mpamvu. Wowe inshuti magara, we muvandimwe mufasha muri byose, nzahora hafi yawe iteka, wishimye useka, cyabuze utameze neza. Nzakubera umwizerwa n'uzishingikirizaho, kandi uzahora wirata ko tuwawe iteka. Uri inzozi zanjye zibaye impamo, none ndagukunda cyane. Kristo waduhaye kubumwe kera kose na mbere y'ubu, tuzamuhoza imbere ari we rutare n'inkingi y'ubuzima bwacu. Mu rugo rwacu ari abazatugenderera, tuzaba turi umugisha, tuzababera umugisha, kuko turi abanyamugisha Imana yageneye umugisha. Ndagukunda none, ndagukunda ejo, nzagukunda iteka kugeza ku gupfa. Reka tumwongere amashyi cyane bavandimwe. Makofi mengi sana kwa Mungu. Makofi mengi sana. Asante sana. Nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Oh, ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Amen, amen, Amen. amen, amen. Amen. Reka tuje kumva na Assumpta nawe Basi tutamsikia Assumpta aje naye kutugaragariza amarangamutima yiwe, akisema yale ambayo ameyatayarisha. yambika John ipete. impeta wambitse ni ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Nzakubaha, nzakubahisha, nzagukundira umuryango, nzagushyigikira mu muhamagaro, nzagusengera, Imana izabimfashemo. Yes. Yego. Amen. Asante sana, asante sana. Amen. Reka tusabe badiakoni cyangwa protocol Deacon protocol, baze kuzana ibintu bapfukamaho, mtatuletea vile tuje mmetayarisha, nanone kuyegereza ababyeyi bacu na baadaye wachungaji wote